ole hei tun truma chuanin aral tlan thu thar a oma Farkon Village Council lampang hianin thutsu anron siama ral tlan chungchanga hei zozum page lampang hianin video aron siam thrina Mizoram ai omlo ani chuan Mizoram mipuite hi ron beito su ral tlan tam tak Mizoram an oma har satna an to kang ti in kan soi thrina ni masela hei ngoi adu lova mizo mi puite a beizela hemi ina a hrin chua te po ani theya o engpo ni sela he po sikan chiar photanga ti chuanin kan soi zui don nia ral tlan dor nei hi ti top tha kan tia ral tlan ten doreng chima an nei kan rem ti to lova an dor bungrua te chinfel seng hoinan thlani chung hun pek ni se kan tia hei hian ni somthum pakhat me sang ni somni panga thleng a huamang ratlan dor le bungrua te hi mi puiten khar chon le khulsak phalla ni lova an mani ina tiral dan an ngai tuang hei point pasarina hian an ron zia tim point pariat na chuan ratlan lut le chuak tu reng in mani thuwa lut le chuak lovin village level committee on Myanmar refugee VLCMR in report zel turani yang atiat la hian secretary village council Farkon ti aziak tela o hei kan soi to thrina raltlan chungchang hi a serious view maya Mizoram raltlan tam takan oma raltlan velem lo ramchang kangzoka theite USA Singapore Malaysia Australia ni mo tin Mizoram chungaron lut velovin social media kaltlangin ti hianin Mizoram chungi minron beita chiam thrina heng hi a thalo Mizoram raltlan tam takan oma antan harsana inron thlen mai ani na taka chion social media kaltlanga Mizoram inron be hianin engba ral tlan tanin hlok na omlo ral tlan te hi mizo mi pui Mizorama chunga cheng te tho inan trampui thin ti in avoi tam video kan siam to masela chung chu zom du chiong lo in hei zo zum pe si tun hnuah hian aron re ve ta dawa are hlen to tura te po ngaila ral tlan te hi mizo mi pui tho inan trampui ani mun ral muang le mun chang kang zo ka tranga Mizoram in ron be ra ti hian in unau tenan seng ti na nia e hi a thalo khop mai chuwang chuanin ral tlan tam tak Mizoram an oma thule hlaron nei to lo hi a thani hei Farkon hi kalo ral khat hriat dana chuanin ral tlan in zani don velan oma heitian eta an thu po sa hian ral tlan dor nei hi ti top tha kan ti ya aron tia hei tun ma chuanin ral tlan te ponin du tok in zalen takin doran nei ve theining hei turani ama ro chu ti hian ral tlan isu aron liana Mizoram mi puite a be takte in minron be thina khang kha a thalo ral tlan te nunin ti chep mai ti invite tam kan out chuka amai ro chu khang kha kan oi du tlat lawa mizo mi puite kan beizia ti hian in unau te har satna in ron thlen ti hi a chiang veo ani tin zo zun lampang point hei hi alo mu ve nge ka ringa Mizoram be vak hian in ra tha pakhat ma chu lo ti a hriat thiam nge po ka ringe isunin hei safe Mizoram lama article pakhat an ron chu o hei kan chiar le lokang tun tho tran nia Mizoram Assembly in Khoma eptu hruaitu pulal chanda maral te zona supplementary chief minister pulal du oma chana atong kam pakhat kan unau ral tritna awanga ron lut te chu kan enkol turania ma se ara le lam loka an khuwa oma aral muang em hotum chuang mi lo enge mozatan ti chuan ngai tuana ati thui hle hetia chief minister ina soi hi zep lowa chuan bitam tak ril ru ngai dam po ani arin chief minister in hetia soi Myanmar Burma atanga ral tlan te chu India sarkarem timang lo chungin zo na thak kan unau tia kote an ni wangin lainat le khongai na wangin MNF sarkar la atangin lo tuam hloma lo chom dola loen kol an dia sarkar chowina boipui ani lova mi puin an lo thlengani hei chen an omta zo na thlak te chu ral tlan an ni emoni loemo mizo na thlak an ti te chu mizo hruai tu tamber chief minister pulal du oma te chuan kan unau te an ni atia an ni ne na ram pakhata oma ro rel na pakhat nuaya an soiro tui thei ma pol sang te po in an thop ani an soidana tang chuan independent ram ani ber hi ti turte in an soya ma se India sarkar in angai mo chuan independence an soilova an soi chu Indian Union a howani an tia then khat chuan khovel dan an han thira
thil ni phung ni dan le kal dan te hrepa chuan chu tianga zona thlak tuna India state pali vela umtele Myanmar le Bangladesh umte ne na achang chuan USA ral tlan te ne in sui khoma lengza a ro re na sarkar pakhat noya khomun chu an thlir phachi alo ni turani pathian in remati chuan an lati ta tho ani hei hi pathian chu engkim ti thei ani ya nial ngam chi le nial thei po ani lo ma se sa pin wishful thinking anti a angber chu tiang ani lai chu Manipur han thlirila zona thak te chu anin ngei lo hle a hetia Manipur am boile ta ka hian an ziom do emoni Myanmar han thlirila Mizoram atanga zona thak tia ko te chu anin ngei lo hle a Mizoram atanga zona thak tia ko vek ani lain ani Myanmar ho chu anin thlerna sa ma Mizo chu lu sei an tia India mi an tia boi thak takan ni in la rang bik an oma Mizoram an ron kala an rong color an thaka anin ti Mizo chopa Chief Minister Soyang hian tuna Myanmar boya an ron ral tlana zona thak an nia ma se omlen mai ro se tilam thinlung chu ahlaviau ni inalang rale lam loka an khua oma aral muang ma ho tum chuang mi lo engemo zat an om ti chu mitam takril ru ania ho thoi ro se ti na angania hei hi dem wanga ron soi chu ani lo hetiang do hian an omlen lam chu atu te ma hian an du lo ni inalang ration card pek lo tur ramshal lo tur in luatir lo tur ti thlangin soi se na ni om lo ve asanga tir ti thlangin chu wangin tuna mitam berzo na thlakin sui khom chung changa an ni na chu tongkama ngai thinlung hlat tongka choi moi thinlunga khuwa thanpui pa in thinlung lam fai si lova pon chang ti war ati angani chu wangin pulal than holan mani ram thawa lung si takin thamwang taka omin mani sarkar thau lakarin omin khuale tui Christian thatak ni mai hi atok viewina langani rilru le thinlung in unaw se chu wangin ral tlan unaw te pokir le ngei ro se Mizo o editoriala ni som panga thlathum sang ni som ni panga an article chu ania o he hi ngai tu thoyangai khop me kan unaw te kan ti lai hianin thren khat om thadu lawan oma ama ro chu chu ti rual chuanin om thale a pa ngai ta khole tui thatak ni ron tum te hi chu han huat tur chi a poka ngai lawar chan chu om thadu da na unaw fel tak na kha chu han huata han ti chep na chan tur kha omlo ni ama ro chural tlanan ni yemoni lawamo misual poi khoi midang ta na har sana siam chi ang ho wi chu dan manga remzel hi ni ta sela a thakho me ti chunin hei Mizo special report lama hianin ruangan char thuan ramposa kan share photange vanram nga ka ti hianin a ramposa admin ten min lo hra thiam lok se det ni som pathum thathum sang ni som ni panga zana chaltlang li venga mi paruang char hi identify tu an la om lowa wangle achung ta hriat mai thei an ni lowa wangin tu nge ani hriat theinan kan han ta rang lok ani aruang hi civil hospital mo khausa da me kaniya achung te kan omani chuan bongkon police station 8794747292 wa in hriat tir ni theise alom om hle yang aron tia he thala kan ron da tela ma ro chu thala ki kan da longa hei tun la ya kan rama ruang chara tamta ma a then chu kutura thingei nia langte a thena ro chu an thi chan tak po hriat lei theilo te an ni tanuk meya hetiang te kan tun lai din munani ta ka chen chung tin ten a kan fa te kan u le naw kan chen pui te hi an su adon reng khoya nge in kaldon chu midar za ta chonin lo horo ti in in hril hre thri ni la tin kan fa te hi khoya nge an kaldon khoilai muna nge an len don ti hi nu le pa te pon hriat pui thina thrakhop mei mi pa ni mo mei chian ni mo tun lai a chon hei ruang char thut te hi atam to sia ba ka kutin thakna ang chi te tharum tho du thalai te an lo pung ve zela etiang te kan din munani to wangin kan fa te hi kan ngai vena an omna chin hi kan hriat a tha tin chung ko zenga a lo felwak lo rui lo a lo fi hlim lo an lo om phei chuanin an chin hriat anga event hi a thakop mei kan thi nuwa kanin ngain kanin tra le vak thin thowa chu ai chuanin kan dam lai nge hianin ngai sakela kan fa te khoya nge anom chung ko black ship an lo ni do ani point khoya nge an oma khoya nge an len an chin hi in an chu san don hian hre theila an kalna mun tur te hi hre chat theila ti chuanin hetiang har sana tam zo ki chu kan pumpel thein arin ombok